Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Namhlanje futhi sizofunda ngama-number sets. Sizobheka u-8 sizibuze na ukuthi uhlala kuyiphi indawo kulama sets ebese siwafundile noma kuhlu lolu ebese silufundile lama-natural, whole, integers, rational and irrational and real numbers. Sizobona ukuthi u-8 ungena kuziphi na. Soqala ke ngama-natural numbers. Ama-natural numbers sosibuza ukuthi yini ama-natural numbers. Ama-natural numbers ngiyakhumbula ngike ngasho ekuqaleni ukuthi ama-natural numbers izinombolo eziqala ku-1, 2, 3, 4 njengoba ngibhala kanje 4, 5, 6, 7 ukuya phambili. Ngizophela nje ku-3 kwamanje. Sizibuze-ke manje ukuthi u-8 uyatholakala yini na kulama-natural numbers. Iqiniso u-8 uyatholakala kuma-natural numbers ngoba ungabala uze ufike ku-8. Siphinde futhi sibe nalokhu abakubiza ama-whole numbers noma izinombolo eziphelele, whole numbers, inombolo eziphelele ngasho kanjalo. Mangiyitolika inamba-ke ama-whole numbers ifana nokuthi umehluko wayo kuma nama-natural number ngoba ziyafana zihluke laphaya ukuthi ama-whole number aqala wona ngo-0. Qala ngo-0 aze ayoma le phambili aze afike nakulo 8 esisebenza ngayo. Umbuzo futhi-ke esesizibuza wona sikukuthi u-8 lokuthiwa simfune ukuthi uyatholakala na kuma-whole numbers. Ngabe siyamthola? Nangeqiniso, yebo siyamthola u-8 lapha kuma-whole numbers. Manje sokwenza olunye uhlu olunye ama-integers. Ama-integers lawa-ke izinombolo ezisuka lapha ku-negative, singathi -8, -7, negative kanjalo kanjalo, kepha ngithe -3, -2, -1 kuze sithi 0 maqeda sithi inamba u-1, 2, 3 ukuyofika ku-8. Uyabona ukuthi u-8 wethu ngoba akekho negative noma ngekho negative kepha usatholakala ngale kwelinye icala lama-integers wethu. U-8 uyakhona ukuthi simthole kuma-integers. Ke ngidwebele nje lento encanyane niyibona sithi nendingiliza yethu la sifuna ukubona inombolo ukuthi u-8 uyangena na kuma-integers. Njengoba sesishilo ukuthi u-8 uyangena kuma-integers. Siphinde futhi sithi endingilizeni yethu ingabe na u-8 sizomthola ku-whole number. Ngizodweba ngomunye umbala sifake ilo u-8. Ukhumbule ukuthi u-8 uyangena kuma-integers wethu. Ngiyaxolisa, u-8 uyangena kuma-whole number. Ngaphakathi kwalo 8 la ndingilizi encane engiyidwebe phakathi imele ukuthi u-8 uyangena ngaphakathi laphaya. Sizobheka futhi ukuthi ama-natural number wona siyawathola yini na. Ngathi ngidwebe kabi, ngizophinda ngidwebe kahle, ngizocima nje. Ngiyaxolisa, ngathi liyayibhalela leli pensela lami, ngizothi ngisule kahle, yebo. Into zama-computer lezi bezizibhalela. Ngizothi-ke manje kuma-whole number u-8 sithe siyamthola nithi nako-ke sizomdweba u-8. Asithathe ngokuthi u-8 wethu ama-whole number, sithathe ngokuthi u-8 wethu bekala emaphakathini. Kusho ukuthi yonke into ejikeleza la inaye u-8. U-8 wethu ma-natural number siyamthola, kuma-whole number siyamthola, kuma-natural number u-8 siyamthola, konke okuma-integers kuyawo siyamthola, ziyakwazi ukujikeleza u-8. Sengizobhala lapha ama-rational number wethu. Yini ama-rational number? Njengoba ngishilo ekuqaleni, ama-rational number afana nokuthi ngama-fractions, ngathi u-P over G. Yiwo ama-rational number wethu. Inamba thizeni engena like njengofana no-8
8 over 1, 16 over 2, izinto ezikanjalo. Lawo ama-rational number wethu esiwatholayo. Khumbula ama-rational number inamba okwazi ukuthi mawuziyenza uziqhathanisa zikwazi ukuthi zikunikeze inamba, zingakushiyi ungena impendulo njengo-0. Angeke sithi u-1 u-8 over 0 noma sithi u-16 over 0 ngoba angeke sikwazi ukuthi u-8 wethu simthole, futhi angeke sikwazi nokubala nanoma yini ngo-0. Kepha kungakho sithi ima-rational numbers wethu inamba oyihlukanisa ngo-1, ngo-2, ngo-3 kuze kuyofika ku-8. U-8 wethu siyamthola njenge-rational number. Ama-irrational numbers ke yini ama-irrational numbers? Ma-irrational numbers umehluko wama-rational numbers. Ama-rational numbers khumbula ukuthi yinamba eziqhubekayo abathi infinity. Kepha ama-irrational numbers inamba ezihamba ziphelele. Kungakho u-8 singeke simthole, ngishilo ekuqaleni ukuthi i-square root, amaphayi kulawo singamtholi khona. Masibuyele endingilizeni yethu sizothola ukuthi ama-irrational numbers awakho, u-8 akatholakali kuma-irrational numbers. Ngakho ngeke siyibhale indingiliza yethu igcwale ifike ijikeleze u-8 esinaye. Konje sinani futhi sinalokhu abakubiza ama-real numbers. Ma-real numbers ke wonke lokhu okulaphaya ngaphezulu, natural, whole, integers, rational and irrational numbers, siyayithola lento ayatholakala kuma-real numbers. Kusho ukuthi ama-real numbers atholakala kuko konke, yonke inombolo noma i-whole number, i-natural number, i-integer noma i-rational number siyamthola ukuthi wonke ano-real number. U-8 wethu uyatholakala ke njenge-real number. Ngizofuna sibheke ama-irrational number kwamanje kancane nje, nginicacisele ukuthi yini kahle kahle ama-irrational number noma umehluko wama-irrational number nama-rational number. Ama-irrational number lawa singathi mhlambe pi, uyazi-ke ikhona into esibiza i-pi masibala izibalo. Pi ilingana pi is equals to 3 noma ulingana no 3.4 kanjalo 14159 ukuya kanjalo ukuyofika le ezinombolweni ezingapheli. Okubalekile ukuthi njengoba ukwazi ukwenza i-rational number iziphindaphinde, angeke ukhone ukwenza i-rational number yona iziphindaphinde, i-non-repeatant ayiphindaphindi, futhi inalinto ababiza i-non-terminated noma non-infinity. Inamba ezingale leziya u-1, 4, 1, 9, 5 kungaba inamba ezinde ezingapheli irrational number yethu.